Shalom, 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 watu wa Mungu, wana wa Mungu. Tunawatakia amani. Kama vile tumemaliza kuimba wimbo wa 289 haya yake ya 4 katika nyimbo za wokovu. Amani kwenu na matumaini tele. Salamu toka kwa Mungu wa milele. Ni posho ya watumishi wa upendo. Bwana asifiwe. Bwana anawapatia amani yake. Njo posho yetu ya hii juma. Leo siku ya kwanza ya juma. Hii posho yote ni posho ya amani. Njo salamu kutoka kwa Bwana. Amani ya Kristo. Amani ipitayo akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wa Filipi sura 4 mstari wa 4. Amani ya Kristo ipitayo akili zetu itahifadhi mioyo yetu. Tufurahi katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi kufurahi wakati wa majaribu. Sio rahisi kufurahi wakati wa vita. Sio rahisi. Lakini maandiko yanasema haja zenu zijulikane na Mungu wetu. Na amani yake ipitayo akili zetu. Amani ya Kristo ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutupatia. Yeye anatupatia amani ya kudumu, amani ya milele. Amani ya Kristo ndio tunataka, ndio tunatamani, na yeye mfalme wa amani. Haleluya. Bwana Yesu ni mfalme wa amani. Anatutakia amani. Tuipokee kwa imani. Tuipokee kwa imani. Mungu atubariki sana. Sababu adui wa maisha yetu, adui wa imani yetu, hafurahie tuwe na amani. Hapendezi tuwe na amani. Katika nchi yetu ya Kongo, adui hapendi tuwe na amani. Halali usingizi ndugu zangu. Wakati uliopita niliwaambia neno ambalo nilikuwa nikifikiri. Wakati Bwana Yesu alituma wanafunzi wake 17 kumission. Akawaambia mwende, mufanye hivi, muponye magonjwa, mufukuze, yani mufanye bitu benye mina batuma. Walienda kwenye mission wale 70. Walipofika kule wakafanyikiwa. Mapepo ikawatii, make miujiza ikafanyika. Walikuja na furaha ya ajabu. Wakamwambia Bwana Yesu, tunafurahi, make bitu yote biko sawa. Hakuna probleme. Kama vile watu ndugu zetu wamoja wako na furahi sana juu ya maakoro zenye ziko zinasemeka. We inji napona milele. Banasema amplisi milele forever. Yesu ndio anapanaka amani ya milele. Haiko mwanadamu. Bana furahi. Nikabambia haya kwa msifurahi juu ya hili. Kama vile Kristo alivyosema. Aliona shetani anashuka kama fudri, kama vile radi. Anapenda kuwasambaratisha, kuharibisha kila kitu. Na tunakumbuka hata Bwana Yesu alimwambiaka Petro, niliona shetani anatafuta kupepeta kama vile ngano, lakini nilikuombea. Shetani hapendi amani yetu. Hapendi amani ya Kongo. Anapitia watu yake jameni. Kristo asha deklare, asha sema amani. Na tunajua Bwana Yesu njiko na neno ya mwisho kama vile nilivyosema. Point final ni ya Kristo, na amani yake njo iko. Kiroho imekwisha kuwa, lakini shetani angali anapiganisha tu. Sasa vile alijua wakati Kristo atazaliwa, nini shetani akufanyaka jameni? Nini akufanyaka kupitia Herode? Herode make kutakuwa sa mfalme wa amani, mfalme wa kunishinda, kutakuwa mtawala wa kunishinda. Acha tu nibiharibisha. Herode akaenda kanza uwa hata batoto ba innocent ba miaka 2, anaenda na baua, anazana mule njo mukole mfalme. Kumbe Mungu alishamubeba pembeni. Nini Farao akufanyaka? Ndio wana wa Israeli jameni. Hawa watu hata tunawapatia makazi ya mingi, tunabatesa, lakini wapi wanaendelea kwa tu strong, biko tuna nguvu. Tufanye nini? Tubatende kwa akili.
Bakaanza wapatia makazi ya ajabu, nishaka isema hayo yote. Makazi ya ajabu, ya ajabu, ya ajabu. Bakaanza amua hata kuua watoto wanaume jameni. Lakini Musa, Mungu alimulinda tu, kama vile alivyolinda Kristo wakati wa Herode. Wakuu wa dunia hii ambao wengi ni baagent ya shetani, viongozi wengi baagent ya shetani, biko wanatutendea kwa akili jameni. Balisha ikala, banafanya marenio usiku na mchana. Kongo isipatake amani, hiyo taifa isipatake amani. Juu ikipata amani, misio yetu inakufa. Balisha kaona ile nyota iko inaangaa kule mbali. Inji ikiinuliwa, bitu vyote vinaharibika. Yani tunajua misio ya shetani. Yohana 10:10, Jean 10:10. Mwizi anakuja, le voleur ne vient que pour tuer, égorger. Anakuya pour détruire. Anakuja kuiba, kuua, kuvunja na kuharibu. Ndio kazi ya mwizi. Na ndio kazi ya shetani. Mwizi ni shetani. Wakuu wengi wa dunia hii wanakuja Kongo kuiba. Wanasema kuiba ile maminere, kuiba ile utajiri ulio ndani ya ardhi, kuvunja, kusabote, kuua. Yote mko mnaviona huko na kuharibu. Kama vile tu shetani aliingia kama mshamba ya Edeni, abiharibisha vyote. Jua alionaka uhusiano wa Adamu na Eva na Mungu, atakasikia wivu. Wivu ndio inatesa shetani juu ya nchi ya Kongo. Inatesa shetani, anapitia baagent yake. Baagent yake tunabaona, tunabajua, biko tabia kuficha kwa macho. Lakini mwisho na mwisho ni kukwama. Na kitu yenye mina tuma niseme sana kwa siku ya leo, wengi zaidi wale ambao hawamtumainie sana Bwana, wengi wanavunjika mioyo. Na maandiko inasema ya kuwa ole wala alaaniwe yule ambaye amtegemeaye mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa nguzo yake, kuwa ngome yake, kuwa msaada wake, moyoni mwake amemsahau Mungu. Wamoja wanategemea sana Occident, wanategemea sana Orient, wanategemea sana desert. Wanategemea Marekani itatuletea amani, Ufaransa itatuletea amani, viongozi wetu watatuletea amani. Wanasahau ya kuwa amani ya kweli ni ya kutoka kwa Mungu. Banaweza tuletea amani tu ya masquerade, amani ya muda, ya semblant. Ndio maana ndugu zangu, niko na imiza kila siku, tunapaswa kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Zaburi 12:8 hadi 9. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, hawa wanataja yani walivyo navyo. Na natafuta kusema hawa wanataja irizi, wanataja uchawi, wanataja ulozi, wanataja nguvu zao, wanataja akili zao, wanataja rafiki zao, wakuu wa dunia hii. Lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Wale ambao wanalitaja jina la Bwana wasirudi nyuma, waendelee kulitaja. Sababu wale ambao wanataja, wanategemea wanadamu, wanainama na kuanguka. Lakini wanaomtegemea Bwana wanasimama imara. Hata zoruba, hata mawimbi, hata tufani, wanasimama imara. Napendeka sana neno lililo katika kitabu cha Isaya 13. Ujapopita katika maji mengi kama vile tuko tunayapitia, hayatakumeza. Ujapopita katika moto, haitakulunguza, maana niko pamoja na wewe. Ndugu yangu,
inji yetu ilikuwa pabaya. Iko pabaya. Pabaya sana, giza tupu, giza. Kale kamwangaza tukambali. Na kale kamwangaza ni ile mabaki, wale wachache ambao wanamulilia Bwana, wanamtegemea Bwana. Ndio maana tungali tunasimama. Ndugu zangu, nilibambiaka karibuni miaka 10 hivi Mungu alinionyeshaka kwenye fasi kwenye mtu iko na pita uchafu wa ajabu, uchafu wa kila aina, yani matapikio maki. Nikibambia uchafu msikie uchafu tu ya kila aina, nishaka isema. Kisha nikakia ona watu wa 3 weusi. Mimi nauliza ni ngani mudunia wala niko jenamu hapa? Paka niambia ungali mudunia. Make bitu bilikuwa bibaya sana. Waleo mabaki ndio bale niliona kwa mbali sa vile kasubui kamwangaza kama hivi kiko kanaoneka. Wakati uliopita niliwaambia, niliona kama vile nimetoka katika nyumba mama adui yuko ananifuata. Sikuwafungulia, kumbe ile ngambo walienda tena nizunguluka, wakazunguluka. Banenda ningoya kule banipige vita. Inji yetu yani biko abalali, banaume abalali. Oh Mungu wangu. Nilimwambia Mungu, Baba, kumbe njoro zenye banaume biko nazo hizi kweli. Banaume baba bimko mnatuonesha mwinchi ya Kongo. Kumbe hivi ndio mnakuwa na roho mbaya. Mbele walikuwa wanasema eti banamuke ndio wanakuwa na roho mbaya. Banamuke wapi? Lakini benye ninaona mwinchi ya Kongo viongozi na maadui bengine hata bainchi ya pembeni banaume. Ai baba yetu. Mungu angenisikia na atusimamishia hata mwanamke kama vile Debora basi. Wakati anapendezwa. Mwanamke akui basi hata kiongozi wa nchi yetu ya Kongo hata wakati mmoja. Jibe baba banaonesha? Hapana kabisa. Mungu atusaidie. Lakini awe mama, awe mwanamke ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Juki mwanamke akikuwa tu mwanamke tu, naye ni kama vile tu mwanaume. Na mwanaume mwenye aongozwe na Roho Mtakatifu tu, naye ni hivyo tu. Mungu atupatie viongozi wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Viongozi wanaomuogopa yani wanaomuogopa Mungu kama vile Daudi. Alikuwa na madhaifu yake lakini alikuwa na roho ya toba. Akishaona vitu vinaharibika, alikuwa na jogisi ya kumkimbilia Mungu na kumtumainia. Na ndio akasema kwa hiyo Zaburi yake 27, Bwana ni ngome na wokovu wangu, ni mogope nani? Jeshi lijapo jipanga kupigana nami sitaogopa. Watesi wangu na adui zangu walijipanga wanile nyama, ndipo walijikwa na kuanguka. Alikuwa anamtegemea Bwana. Mungu atupatie viongozi wa kumtegemea, wa kumuogopa. Hapana viongozi wa kuwaza juu ya tumbu zao na jamaa zao na rushwa na yani viongozi ambao vraiment no. Wakuumiza kondoo, wakuumiza watu. Nikiwaambia ushuhuda mwa nilionaka jameni, nitaisema kwa machache na kisha nimalize kipindi hiki. Wakati moja zamani, wakati moja nilikuwa Kamanyola. Gari yetu ilikufiaka pale Kamanyola. Basi ilikuisha kwa jioni, tukasema tuende fasi fulani tuangalie gisi ya kukula. Tukaingia mjamaa mmoja tulikuwa tunaleta chakula, tukamwambia batusaidie tupige chakula itu. Tulifika kama ile nyumba jameni, hamkukua hata yani hamkukua kitu. Mulikuwa tu chumvi kidogo. Lakini hamkukua hata chakula. Makinjaa ya ajabu, umasikini wa ajabu.
kapiga chakula pale tukakula. Baadaye tukaenda Fasima kwenye hoteli tukalala. Asubuhi tukaamuka tukaenda Bukavu. Kufika Bukavu le même jour tukaenda salimia mtu mmoja ku hotel Panorama. Kama ku hotel ku Panorama. Kufika pale roho Bwana kaniambia angalia. Maana kilikuwa high class. Kulikuwa machambre ya kulipa, ilikuwa kama minimum ilikuwa $100, mais kulikuwa zingine $200, $300 vya vile. Asa mtu mtulienda kaona. Sasa tuliona kama meza wanampangia, meza ya kifalme. Yani na pesa yenye alikuwa nalipa mule ilikuwa ya ajabu. Kusiku moja nikaenda nikaona macho, nikaona yani makifasi ya mzuri sana. Roho kaniambia unaona kwenye ulilala kwenye ulikuwa jana kule kulienda kula kwa ule raia, na hapa huyu mtu mwenye mnakiaona anatumika mserikali, iko mission. Hizi pesa zote unaona écart. C'est injuste. C'est injuste. Yani pesa zenye zingesaidia raia, zingesaidia watu masikini, mayatima, wajane, watu wamoja wanazitumikisha wao wenyewe kufaida yao. Maki wanazitumikisha muma mission, wanazitumikisha muma cop, wanazitumikisha muma. Mungu akaniambia c'est injuste. Inji yetu muko injustice. Kwa hiyo ndugu zangu, neno ambalo ninawaachia katika kitabu cha 2 Chroniques 7:14-15, wala Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 14 mpaka 17. Mambo ya Nyakati wa pili sura 7 mstari wa 14 mpaka 15. Tukisoma pale, watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza, wakishuka, wakiniomba, wakiacha njia zao mbaya, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni, nitasikia kilio chao na nitaponya nchi yao. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, wakitafuta uso wangu, s'il renonce à leur mauvaise, maki akijikana kwa njia zake mbaya, à sa mauvaise voie, mon peuple, son pays je guérirai. Nitasikia maombi yake na nitaponya nchi yake. Wakongomani, tumrudilie Mungu. Tuache vibaya venye tuko tunafanya. Tuache makosa yenye tuko tunafanya. Tuache kupokea rushwa, tuache kupana rushwa, tuache usaliti kama vile Yuda. Yuda alimsaliti Kristo, lakini mwisho wake alijitundika. Tuache vile venye tuko tunafanya bandugu. Hatunge afungulia badui njia, abange tuvamia hivi. Lakini shi peke njo tena milango. Milango yenye mtu anafungula yeye peke na kwa nguvu sana kuliko yenye mgeni anafungula. Baba yangu, tafadhali jua baba njoo baminge mwa hii dossier. Tugeuke. Mtu makasemaka eti Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi 12 na mumulikuwa mumoya Yuda. Ujulize sasa kwa watu biko maelfu, mtakuwa wa Yuda bangapi? Enyi wa Yuda Iskarioti, mubadilike. Musipobadilika mutajitundika. Mwache venye mko mnafanya. Na wanaomtegemea Bwana waendelee kumtegemea Bwana na kumtumainia Bwana. Mungu ni mwaminifu, hata tuacha. Kwa machache nitafuta kusema hivyo ndugu zangu. Tujipe moyo. Mungu anatuona na Mungu anatupenda. Na sisi tujitahidi kumpenda kwa moyo wetu wote,
kwa nguvu zetu zote, kwa akili yetu yote, kwa mali yetu yote, kwa yote, Mungu atatusaidia na kutupigania. Tuache kutegemea wanadamu, wanashindwa na kuchoka. Lakini mtegemeaye Bwana ni kama mlima Sayuni, utasimama imara. Mvua na upepo zikivuma, hautatikisika huo mlima. Na sisi ni hivyo. Mungu atubariki sana. Amani kwenu.